Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Kajing kharoi ki bar Jylla hapo rilum jaintia bunsin omjuyo jingken mate lakam yaki ready tat Haduh bagador bar talang jang jaintia hills autonomous district council bahkan setiap kajing dan jang sawajar sauspa khan Ngut ki bar Jylla ki Trei ki bakta kum gidang bella hagi kendai teli ki Kharkhana do Bilat ki bran Ejhd jaintia hills district Kaniga jingken jaga jingdan ginong Trei bar Jylla klami perthei haga jubab bala adu chief executive member jaga GHADC mathom bor shiwan hawa jubab ega jingkeli blawan adu MDC mashimet jaga juwai not uma bright star chermang haga dor bar talang jaga GHADC haga nyotre gunai wing arajar phausaw Uma shiwat le thu bidan Haduh sawajar saus pa kha Ngut ginong Trei bar Jylla nabro ki Kharkhana shna cement ha East Ejhd Hills district blashim miganan tribal employees service license naga GHADC nadu kshitari ubna yayong arajar pholai Haduh krai photri unai lur arajar phausaw Haba juba pat ega jingkeli blawan ra do MDC ke Juwai Central Uma Andrew Shulai Uma shiwat le thu baga council kala INOC tangi ke mega top cement company YGR Narpo East Ejhd Hills district nadu kshitari ubnai risaw arajar pholai Haduh kalai photri ubnai nailur arajar phausaw The next committee is to stay. I will not try out the service has been top. Bisa dicolosak, aku harus mengenai. Jadi kita tahu dari isu ini kita bilang kalau kita ibadah, mana kita tahu dalam isu ini. Nah, kita terikat kamu juga, joy, bon, tidak tahu. Jadi kita tahu bahwa office ini isu ini, ketika melakukan employees service license, Bu ketika jadi ila warna untuk perkat warna ila Haduh kata orang kata memang cek di office dasar lain dan cek ya sport lapor. Nah ini pun office lagi di posting. Mana poin kata itu seperti mun itu kita posting kan macam itu. Dengan mencari jadi nongkrong. Dan tetap akan berkuat juga ini departemen. Dan kalau kita ada departemen itu jadi cukup lima tahu one submit dengan one start dengan one shift satisfaction dan kondisi jadi itu kata aku. Dan tempat hitam ni kata dan mana dulu naya kecil kelas notice komiti dan reply kita di bulan ini untuk dari lor ini ngomong dengan dia dulu di start dengan pan kita sampai